nyuma y'imyaka 5 gusa Perezida Paul Kagame asuye ibirindiro by'igisirikare kirwanira mu kirere cy'igihugu cya South Africa, habyo ibirindiro bya gisirikare byitwa Waterkloof of Air Base. Ibirindiro mu kubisura yagaragaye mu ndege nziza ya kasamutwe, kandi indege rwose ibereye abagwizatunga bose ndetse n'abayobozi muri ino si. Iyi ngiyi na yindi ni Gulfstream G650. Iyi ngiyi akaba ari indege rwose itungwa n'abagwizatunga benshi ku isi, harimo nka Jeff Bezos, Elon Musk, Kim Kardashian ndetse n'abandi basitari bose mu isi. Indege ya Gulfstream G650 nayo akaba ari indege itunzwe n'umuperezida Paul Kagame kugeza muri kano kanya. Ikiganiro cy'umunsi tugiye kuganiraho tukaba tugiye kuvuga ku ikoranabuhanga ryayo ryose, dusasanura n'akantu kose kayigira indege nziza kandi Perezida Paul Kagame yashimye, kandi akanzu ko agomba kwitunga kandi akajya yikoresha mu ngendo ze zose akorera mu bindi bihugu, yaba ari ingendo za kure ndetse n'iza hafi. Muhaye ikaze kuri Ozone TV, wabaye uri mushyashya wakora subscribe ukajya ubasha kureba ibiganiro byacu byose bicukumbuye bica kuri uyu murongo.